aba mubona ni abafana b'ikipe ya Rayon Sports. Rayon Sports ikipe y'i Nyanza, isaro ry'i Nyanza. Rayon Sports iyobowe na Meya Abdallah kuri uyu munsi wa none niwe uyifite mu biganza. Iyi Rayon Sports yaje kuba iba yakwitoragurira ingoma mu iteme cyangwa se itoragura indege irimo n'abagenzi, ubwo ikipe ya Rayon Sports yagombaga guhura n'ikipe ya Gasogi FC, ikipe ya KNC. Ubu iyi Rayon Sports rero yaje kuba igera ku kibuga ihamara igihe kingana nk'iminota 15 nyuma y'uko umupira uba wemerewe gutangira. Nyuma y'iyo minota 15 iyo igeze, ikipe mwari gukina ariyo Gasogi FC itari yagaragara ku kibuga, umusifuzi ahita ajya mu kibuga hagati akahita agira ati, akahita ahuha mu ifirimbi ngo yamara guhuha mu ifirimbi akahita avuga ati umupira urarangiye cyangwa se umukino urarangiye, ikipe yagaragaye ku kibuga nitwara amanota yayo 3 rwose ku busa. Reka rero mbe nababwira uburyo byagenze kugira ngo iyi kipe ya Rayon Sports ije kuba yakwitwarira amanota 3 ku busa, nta kipe bakinnye, nta mukinnyi wayo uvunitse, nta mukinnyi wayo wahagiye, nta n'umukinnyi wayo yewe wigeze wiyanduza inkweto. Uyu nguyu Kwizera Olivier yari mu gacelebration arimo yishimira ibyigezweho, ubwo ikipe ya Rayon Sports yari itwaye amanota 3 nta mukino n'umwe bakinnye kuri uno munsi wo kuri iki cyumweru. Ikipe ya Gasogi FC n'ikipe ya Rayon Sports FC bose babwiwe yuko bagomba kuzakinira kuri stade Pere i Nyamirambo, bagakina umukino wabo wagombaga guhuza Rayon Sports na Gasogi FC, bagakina ku zuba rya saa 9 z'amanywa, aho rwose izuba riba ryakambye rimeze nabi ririmo riratanga umugabo cyangwa se izuba riri ryabaye impangaramugabo. Hari abajya bavuga ngo ni izuba rimena imbwa agahanga, ariko icyo kinyarwanda cyo ntabwo njya nyemera, nemera yuko aba ari izuba ry'impangaramugabo cyangwa se impangarabagabo. Ikipe ya Gasogi FC yaje kuba yitegura kuba iri bukine saa 9 z'amanywa kuri iki cyumweru, maze mu kwitegura ko yari gukina saa 9 z'amanywa kuri iki cyumweru, abakinnyi ba Gasogi FC bajya muri resitora cyangwa se bajya aho basanzwe barira, aho basanzwe bafatira imyaka cyangwa se icyakura, baragenda rwose baririra saa 5 bazi ko bari bukine ku mugoroba saa 9. Ariko ikipe ya Rayon Sports yo yari ibizi neza yuko igomba kuba yakinira mu Mahoro, stade Amahoro i Remera, kuko yari ibizi yuko yagombaga kuba yakina isaha ya saa 4 z'ijoro. Gusa Gasogi nawe yaje kuba ibwirwa yuko igomba kuzakina i Remera kuri stade igakina saa 4 z'ijoro, ariko ikipe ya Gasogi y'amatiku yabo, y'amatiku ya boss wayo wanga buri gihe kumva, wowe ushaka kugendera ku bintu by'amategeko ye cyangwa se agashaka kugendera ku by'umutima w'umubwira, avuga yuko we atagomba kuba yafata ikipe ye ngo ayijyane gukina nijoro. Bamwe baragira bati, ese ni ugutinya gukinisha abakinnyi nijoro cyangwa se hari ikintu kibyihishe inyuma? Hoya da, uyu nguyu KNC uyobora ikipe ya Gasogi United ari mu kuri nawe, nubwo wenda udashobora kuvuga ko ari ukuri kuzuye, hari n'igihe gushobora kuba ari ukuri kw'ikinyoma. Reka tubanze duce mu bakinnyi iyi Rayon Sports agombaga gukinisha. Ni mu izamu ni Kwizera Olivier, kabiri ni Obedi, gatatu ni Ganijuru, kane ni Rushema, gatanu ndimo kugenda mbara gutya, ariko nimero 25 ni Rushema, nimero 29 ni Yusu Dianye, nimero 14 ni Rurikao, nimero 17 ni Asumani. Murabizi ko Asumani nyuma yo kuba Rayon Sports yarirukanye umutoza wari urimo kwitoza muri ino minsi, ikaba yaramwirukanye muri ino weekend, Asumani ntabwo yajyaga abanza mu kibuga, ariko kuri uyu munsi yari agiye kuba yabanza mu kibuga. Ndajya kuri nimero 12 nubwo harimo abantu nsimbutse ndagira ngo nihute. Uwitwa Fariganye nawe murabizi ko ataherukaga kuba yabanza mu kibuga, ariko noneho kuri uyu munsi
bari bagiye kuba bakina n'ikipe ya Gasogi FC. Aba bantu uko ari babiri, Asumani hamwe na Faringanye, bari kuba babanza mu kibuga, ubundi ahasigaye bagakora icyo bita gukubita kandanda ikipe ya Gasogi United. Ariko ikintu nshaka kuba nababwira kuri uyu munsi wa none ni uko ikipe ya Gasogi United impamvu yanze kuba yakina ntabwo ari ubwoba, ahubwo ni ikigaragara cyo akavuyo gashobora kuba kari mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru. Wa mugani ni gute ikipe bayibwira ko ikibuga cyahindutse kandi bakayibibwira atari mu masaha 48, kuko Gasogi FC yo iravuga ati niba ikibuga cyari cyahindutse mwagombaga kuba mwabitubwira mu masaha 48 tukaba tubizi. Ariko koko ushobora gusanga iyi kipe ya Gasogi United itarigeze iba yabibwirwa ngo yandikirwe urupapuro, bive mu itangazamakuru, bive mu minwa y'abantu, ahubwo Gasogi United yandikirwa imeri ibe yabwirwa igihe umukino uzabera, cyangwa se niba umukino wahindutse kibereye kuri Kigali Pele Stadium wagiye kuri stade Amahoro i Remera. Ariko se nanone wakongera ukibaza niba Gasogi ibyo ngibyo wenda arizo ngingo ziri buyirengere, wenda ivuga ko itigeze imenya aho umupira wimuriwe, Rayon Sports we yabimenye gute? Ahaha, reka ahangaha tube twakwivugira ku bindi, tuve ku by'ino mace, kuko ino mace yo ndumva iri buze kuba yaturenga nitujya kuyisesengura tukayivugaho ibintu byinshi. Nibyo koko wabyumvishije neza tugitangira, ikipe ya Rayon Sports yegukanye amanota yayo 3 mbumbe ku mukino rwose yari gukina n'ikipe ya Gasogi United kuri iki cyumweru saa 4 z'ijoro. Ariko Gasogi United ntabwo igeze iba yagera he ku kibuga ngo ibe yatangira nayo kuba yakina umukino wayo wagombaga kuba wayihuza n'ikipe ya Rayon Sports. Ubwo abakinnyi n'abatoza hamwe na staff yose ya Rayon Sports yazaga kuba igera ku kibuga, bo bageze ku kibuga kuri i Remera kuri stadium isaha ya saa 2 bari bahageze, bafata umwanya wo kuba barimo kwishyushya. Mu gihe bishyushyaga bagomeza kurindira ikipe ya Gasogi United byikubita isaha ya saa 4 rero ubwo umupira wagombaga gutangira. Gasogi United ntiyahagaragara, baguma mu kibuga. Ubwo baje kuguma mu kibuga indi minota 15 kugeza ubwo umusifuzi afashe umwanzuro wo kuba yatangiza umupira, akawutangiza nta kipe ihari bari bukine. Yamara kubona yuko nta kipe ihari bari bukine, akagira ute, agafata umwanzuro wo kuba ahita asifura ko umupira urangiye, ikipe ya Gasogi yaje kuba yaterwa mpaga. Uyu mugabo murabona w'ishati y'umukara urimo guseka w'inzobe, urimo guhereza urupapuro uno mugenzi we wambaye umupira w'ijezi ya oranje wa Gasogi United. Uyu mugabo rero niwe bita Gakuza Nkoriza Charles aka KNC, nyiri TV1, nyiri Gasogi United. Ni uno mugabo rwose ku batari bamuzi mumenye nyiri Gasogi, ni uyu mugabo w'ishati y'umukara, niwe nyiri ikipe ya Gasogi United. Niwe waje kuba agaragaza kuri Twitter ye, ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa se aho dukunda kwita kuri X, aza kuba yavuga yuko we ikipe ya Gasogi itagomba kuba yamanuka mu kibuga kuri iki cyumweru, kubera yuko kuba iri bujye mu kibuga ngo bitandukanye n'amategeko, cyangwa se bitandukanye n'uko byakagombye kuba bimeze. Rero ndagira ngo nkubwire yuko niba waramaje kuba wakora subscribe ahangaha kuri Toso de Baba, ndagira ngo nkwibutse yuko dufitemo hano ibice bibiri dushyiraho ibiganiro bimwe tubishyira muri comedy, ibindi biganiro tukabishyira mu ikoranabuhanga. Rero uzajya muri playlist, urebe muri playlist ube wareba no mu ikoranabuhanga. Dukora ikoranabuhanga kandi dushyiramo ibiganiro byiza cyane. Abangaba ni abakomiseri b'umukino, ubwo abakomiseri b'umukino bari bageze ku kibuga rwose bahari bameze neza mu dukote, bameze neza cyane. Urimo kubabona inyuma bariya n'abana b'abakobwa b'abafotogarafe baba bafotora b'abanyamakuru, harimo n'abanyamakuru
rero aba bakomiseri aha ngaha bari bumiwe, babuze ayo bacira, babuze n'ayo bamira, barimo bibaza ati iyi kipe ya Gasogi United ko itigeze iza ku kibuga, turayitera foruve, turayitera mpaga, cyangwa turi bubigenze dute? Aha ngaha rero barimo babyibazaho, bamwe bajya hirya bafata telefone bahamagara abayobozi ba Gasogi, abandi bahamagara rwose barimo bababaza ati muri we mwaza, ariko Gasogi yanze kuba yaza ku kibuga rwose, bigera aho aba basifuzi murabona aha ngaha, abasifuzi hirya hariyo n'abakinnyi ba Rayon Sports rwose murimo murabona aha, bari bafashe umwanzuro wo gusubira mu kibuga, wo kujya mu kibuga ngo babe barangiza mace, batere ikipe ya Gasogi icyo bita forufe rwose, ibe yarya forufe, ahasigaye umukino ube warangira. Abafana ba Rayon Sports mwabonye ukuntu batashye bishimye, batashye barimo baserebura icyo nkundira abareyo. Abareyo ni abantu rwose bashimishwa na buri kimwe cyose, ntabwo ari ngombwa ngo niba babonye umupira ngo bishime, nubwo umupira baba batawubonye ariko amanota 3 bayacyuye, abareyo rwose bahita bakwereka uruhande baba bahagazeho. Aba rero nicyo kintu mbakundira abana b'i Nyanza. Aha ngaha murabona ko ikibuga cyari kirimo abakinnyi ba Rayon Sports gusa, murabona hakurya harimo abakinnyi ba Rayon Sports n'abasifuzi gusa, nibo bantu bari bari mu kibuga, ubwo ikipe ya Gasogi United yari yabuze neza cyane, bayihamagara bayibura. Murabizi muri stade hari ukuntu bahamagara ikipe bakazajya babanza bagahamagara ikipe kugira ngo wenda byibura wenda bumve yuko ishobora no kuba ihari. Hari ukuntu ikipe ishobora kuza ikigera muri vestiaire ikagumayo, ariko ahangaha mbere yuko batera amaga barabanza bakongera bagahamagara, bakabanza bakongera bakibutsa abantu yuko ikipe zari gukina imwe muri zo yabuze. Rero aha ngaha ubwo ikipe ya Gasogi United yazaga kuba itwerera ikipe ya Rayon Sports amanota 3-0 rwose, ubu ngubu Rayon Sports yifitiye amanota yayo 3 muri uyu munsi, yaje kuba ikura ku ikipe ya Gasogi United badakinnye, nta mukinnyi wa Rayon wahagiye, nta mukinnyi wa Rayon wirukanse, ahubwo yibonera amanota 3 y'ubuntu avuye ku ikipe ya Gasogi United. Nkwibutsa gukora subscribe, ugakora no ku nzogera kugira ngo tuzajye turushaho kubana mu biganiro bya buri munsi. Ciao. Ariko nanone mbere yuko ngenda ndakubwira yuko ukeneye kwamamaza ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Tusode Baba, rwose watugana, watwandikira kuri nimero 078 nanone 0788 uwo nguwo yitwa Kwizera Olivier Amanda, murimo muramubona, yamaze nawe iminsi rwose havugwa inkuru ivuga ngo kuki atigeze ahamagarwa mu Mavubi, ariko nyine buriya igihe cye ntabwo cyari cyagera. Ariko Rayon Sports ifite jezi nziza bro, urimo kubona jezi ya Rayon Sports iyo hejuru y'umupira, ariko n'ikabutura ari nziza bro. Iyi kipe rwose irarenze, sinzi niba hari indi kipe ishobora kuba irenze nk'ino Rayon Sports kuri jezi nziza. Urabona ko umukinnyi rwose, umuzamu wa Rayon Sports Kwizera Olivier Ekeke Gishweka, ugira amakosa menshi, Gishweka ukunda gufata umupira akadunda umupira rwose, kandi akawudunda arimo kubona imbere adiveriseri uwo bahanganye. Kwizera rwose urabona ko imyenda iramubereye, nubwo hari udukosa akora tumwe na tumwe tuba twatuma rwose uba wamucishamo ijisho. Nk'uko bisanzwe Tusode Baba, kora subscribe ubundi ukuri no ku nzogera. Ciao.